Atain yang metupading walong aldo asingkad, me binyag ne pingagad. Jesus ingke yang pamansag, Jesus ingke yang pamansag. Ing pamaminyag kanita, sirkonsisyon palagyora, nung panuliran ngenita, ugaling palakaranda, ing pungol sugatan daya. Itiing minunang meta, king daya ng Kristong wagas, ketang pangabinyag, at king tauling marapat, iuyab ning sintang ganap. Inyang miganap mi yusto, ing kayaldawa ng totoo, ing pangabayit ning berbo. Piksaryan deng dinalo, detang atlo ngaring mago. Bali